Goeiedag, ek is Bertus Mong van PP Mong Trust. Ons het die 5de Junie ons 24ste produksieveiling van Donie Merino ramme en Hereford beeste. Toe Netso Donie Merinos is bekend vir hulle breedte, diepte en lengte. Egte Donie tipe ramme met balans tussen wol en vleis met goeie bouvorm. Volg in die katalogus hierdie ramme se EBW's. By die Donies bied ons op hierdie veiling aan 55 AA en A gekeurde Donie Merino ramme. Hiermee nooi ons u uit na ons 24ste produksieveiling van Donie Merinos en Hereford beeste. Die veiling vind plaas die 5de Junie om 11:00 op die plaas Florina, Villiersdorp. Ons sien uit om julle hier te ontvang.